Sallallahu ala sayyidina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala sayyidina Nabi Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Foto bersama foto kan? Iyalah. Macam-macam dia boleh. Hai. Urinal bawa badan. Bawa badan juga ambil bawa ada belum kok. Mohon saya kepada jemaah yang dalam kanduri menggunakan santunan TV kanduri yang telah disediakan. Sudah dulu, mohon saya kepada jemaah yang dalam menuju kanduri silakan menuju ke meja prasmanan. Dan jemaah yang ingin foto bersama, silakan untuk mencap posisi yang ada dalam foto. Sebagian dulu. Sebagian Penyebab foto ni pun lebih dulu. Go kali ni. Dah. Kali ke? Kenapa kamu enggak tu? Ini pendidikan narati ni. Ini ada ikut abi dalam foto. Hah? Abi dalam foto. Angker mana angker? Kayang dalam kunang kayan. Hah? Nendang le. Kita tengok hang tebot tole. Hai itu kau ubah. Kah? Apa Haji? Ya. Benar nanti. Kau kosong tengok. Kosongan nak. Ya. Kita boleh ikut dia. Jangan.